nagluto na sad mi og kwan guys kanang pansit canton. Kani nga lutuan guys sa India ni among giawat diri ha. Okay guys, dira. Oy, unsa na? Init na angkol. Oh, tara. Bukal na. Oy, dira. Oy, ari angkol, bubuin nagtuti. Kay murag init na nitong kuan ni. Kani atong kaldirong gamay. Oh, dira guys, gibirahan dai tuti guys oh. Oh, tuti na guys ha, tuti. Power. Power tuti. Oh, dira guys, mo ni atong lutuon karon guys ha. Sa India gini nga nilutuan. Mo ni atong giawat karon. Oh, dira atong chip cook ha. Mo ni naong sa chip cook India guys ha, gihayra mo ni. Taga India ni guys ha, taga India ni. Oh. Bubuya gi kaya ni oy. Tara, dira guys. Oh, tara. Oh, gibubo na guys, gibubo na. Oh. Okay ha, i-plaster daan ko na ha. Asiti ha, asiti. Oh, asiti, dala asiti oh. Guys, dala guys, ang asiti guys oh. Asiti og kanang kuan, gasolina. Oh, kani niya guys ha. Kani especially guys, dili ni regular ha. Special na. Regular man gyud ay. No, regular man no. Regular rin siya guys. Di kani niyang isa guys, mo ni siya gitawag og asiti. Oh, karon taon-taon guys, ato ni bubo na asiti guys ha. Oh, dili ato na ilunod di guys, okay? Kani nga nilutuan guys, gikan gini sa India ha. Sa India ni. Okay. Oh, dira nay daghan tuti oh. Oh, napoy gasolina pod sagol. Okay guys. Tanawa ning among chip ko gihayri gikan sa India guys oh. Iya man ning gilunon wa pa ning bukal ning ining tubig. Wala oh, bukal na oh. Hida drama na gyud Tanawa ha. Unya karon ang chemical ana kanusa man isagol guys. Ha, unya ra dapit. Unya ra? Okay. Pagtarong mi ha kay gihayri mi kana mo gikas India gibayran mi kana mo ha. Para mahalan ba? Oh, para mahalang ko no. Oh. Ayaw lagi na, lagi na. Oh, bukal na siya ayo. Bukal na sa bukal na gamay. Okay ha. Itlog. Wala, itlog man. So, Ha? quick chow. Ayaw na itlog guys kay luod na kuno, luod. Okay guys, atong bubuan guys ha, atong bubuan og kanang kuan, bitsin. Pila ni ka bitsin eh? Oh. Upat ka bitsin atong hurot ning bitsin ani, siya rog di manlanang ni mga tawhanan eh. Oh, tara guys oh. Tara guys oh, tara. Oh, tara. Oh, kini. Oh, atong hurot ni Nga na kayo guys. Ayudes? Ayudes eh. Bitsin hurot ning bitsin, siya rog di manlanang ni mga tawhanan ni ikaw na ni. Gasolina. Oh, ang gasolina, ibubo. Oh, ang gasolina. Oh, sunod din ang asite. Amang asite. Asite. Oh, dara asite. Ipakaon ko mga hanggaw. Dara guys, ibubo na tong asite guys. Oh, dara tayo. Okay. Dara guys, ibubo na asite guys. Oh, dara guys ha. Inani ni magluto sa India guys. Mo ni nilutuan nilito. Oh. Oh, tanawa ha. Oh, mo ni style sa India. Oh. Okay, dira guys ha. Okay. Inani na chip cook sa India guys. Oh. Tara guys oh. Oscar! Basta mo kuya kay kay Oscar. Oy, tara. Basta mo na ang guys, basta mo na. Mikos na. Oh, guys, mo ni style sa India guys ha. Mo ni style sa India ha. Oh, tara. Mikos na. Oh, ina na pagluto ni Uncle guys. Mura mag-aga on sa basakan. Tara guys. Gimikos na guys ha. Oscar! Mo kuya kay kay Oscar. Oy. Tara oh. Mikos na. Uy, inana gid niluto. Okay na. Diyan, oh. Okay. Tara. Oh, kana. Serve na dayon guys. Oh, serve.